amaboko hejuru y'imana iko muri mwe Yesu ashimwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ashimwe. Amen. Yesu arakoze cyane. Bona hazocika wino ijuru rikaba inkaratasi, ibyatsi nabyo ngo bikaba amakaramu. Abantu bo mu isi yose ngo bakire urwo rukundo ibyo kwiga koko. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Ibiganza byawe Imana bigukunda. Shima Imana ikubaza umwaka. Ahabwe icyubahiro Mana. Ahabwe icyubahiro Mana. Yesu nashimwe. Ndanezerewe cyane. Amen. Uhoraho abagirire neza. Kino gitera gutora umugisha w'Imana. Numva kino gitera muhagiye gutora amarima. Kubatera imbere y'Imana hari Imana igiye gukora. Yehova gusaya. Ndabona. Yehova nayite. Mwari iri gukora ibikomeye mwene data. Ndumva Imana yazimana hano. Ndumva Imana yazimana hano. Hari abantu Imana igirire neza. Kubereka ipabas. Naho bamaze gufungwa n'abadariho. Muri iki gikorane ndumva Imana tubahora. Ndumva Imana tutabara. Poremo. Ndumva imbaraga. Kuko kw'Imana kuri kugerageza. Ndumva imbaraga z'Imana zitabara. Haleluya, haleluya, haleluya. Umwami batezagirisha. Amen. Yesu arakoze cyane. Ku mazina mwamaze kumenya, nitwa Pasteur Ntungara Charles. Nkorera mu bwiza bwa Rukaramu, si kure cyane y'igisagara. Ni hepfo y'ikibuga cy'indege, ugiye kuja ku Mpanda, ugeze aho wita ku bya 13 by'Amarambya, ucukata ububafu ukamanuka ucucika ahantu hari ububwiriza bw'ishengero rya Pentecote ry'i Bujumbura, ububwiriza bwa Rukaramu. Yesu nashimwe. Amen. Niho dukorera ibikorwa z'Imana. Hanyuma ndagomba mbaze abari banzi, abahora banyumva kuko narakunze gushikiriza cyane ikiganiro cyitwa Kundane ku Samirizi y'Uburundi. Muri minsi cyitwa Isoko y'Amahoro. Maziye gusanga ariko nakicishaho kubera uburyo bwa finance magatoyi, ariko abahora bumvira icyo kiganiro iyi myaka itari mike kumbuye mutarwo mumbone muzabura ibiganza nawe ko muri. Ndagushima Yesu. Haleluya. Ndabona ko ari benshi cyane. Mana nishimwe. None rero Imana irakoze rwose kwiduhaye kuba hano muri kino giteramo. Ndashimiye cyane abateguye bino bikorwa. Ndabashimiye muzimba mutima uko byagenze, hanyuma bakatwiyumvira ko ngo tuzoze guteramana n'abantu bangana gutya. Umwami wacu Yesu Kristo abahezagire. Amen. Amen. Kandi ndashimiye aba bantu babiteguye uko namye mbaza abantu bakora ibintu nk'ibi gutya. Ubutambe bwanyu si ubw'ubusa. Imana ibahezagire cyane. Abitanze kugira bino bikorwa bimere uko Umwami Yesu abahezagire. Hanyuma rero nkiri mu ntangamarara ndafise intasho z'abakozi b'Imana dukorana muri ubwo bubwiza, bavuga butumwa n'abakristo bamwe twashoboye kubonana nkababwira ko nza kuba hano hamwe na madamu wanje n'abana banje bataje. Bamwe mwabonye ko baje, ariko abataje mbere n'uri mu mahanga yamenye ko hano arambwira ngo uze kubandamukiriza. None rero nagomba izo ntasho zimuhira no mu ishengero muzakire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana irakoze rero. Uyu muhungu yabwiye ngo nyabuze abamuzi, akunda Imana cyane, yarize ku ishuri rya ETP Igitega, hanyuma atagirirwa ubuntu agenda gushishikara amashuri muri Algeria. Rero yambwiye muze kuntangira intasho ngo ntihabura abazi bomenya
none rero mwazakiriye Yesu abaha umugisha cyane. Ego none rero reka duce dushishikara dusome ijambo ry'Imana imbere yuko tuvuga ibindi byose. Tubanze dusome ijambo ry'Imana, tuzingure Bibiliya zacu hano mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, kino gice ca 5, duhere hano ku murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndabakunda cyane mwami Yesu abahezagire. Oh, tuzobane mu bwami bw'Imana. Haleluya. Abagomba kuzoja mu ijuru mukiriza amaboko. Umwami abahezagire cyane. Haleluya. Tuzobane muri ico gihugu ciza. Amen, amen, amen. Yewe n'abahunda kugira abantu mw'ijuru, umuntu wese kumva ko ategerezwa kujayo nimba yarakiriye Yesu Kristo. Yesu narashimye cyane. Haleluya. Umuntu atarihana uyu mugoroba wo kwihana no guhiriza. Yesu narashimye kugira ngo uzobone ubwami bw'Imana. Haleluya. Nabwiye abantu ndakubwira nti mw'ijuru nihaja y'imiliyaridi zingana nyinshi nzoba ndimo, nihajayo bakeya hakajayo 1000 nzoba ndimo. Yesu nashimwe cyane. Hakajayo 100 ndimwo, hakajayo 20 ndimwo, hagiyeyo 2 ndimwo, hagiyeyo 1 ni jewe. Yesu nahabwa icyubahiro. Amen, amen, amen. None Imana ishimwe amahanga yose tuzohurirayo. Haleluya. Murananga bakizomba mu gihe byo mu ijuru ngo nabyo numva ngo ntawo umenya. Oya, Yesu yarakubambiwe. Yesu yarapfuye ku bwawe, yarashesha amaraso kugira ngo uronke agakiza uzokwinjire mu ijuru. Amen, 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 amen. Nibonge muri ayo maraso inzira canke urutonde canke umuryango wo kwinjira mu ijuru urose. Yesu abahezagire. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Nuko ishengero ririko riramubanda yumva ijambo ry'Imana. Ndasubiramo. Nuko ishengero ririko riramubanda yumva ijambo ry'Imana. Yarahagaze ku musenyi w'ikiyaga c'i Genezareti, abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bayavuyemwo boza isenga. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga abaza Simoni ati, igira mwibenga muterere isenga zanyu murobe. Simoni aramwishura ati, erega mwigisha, twakesheje ijoro ryose, twarushe ntaco twafashe, ariko kubwo ijambo ryawe ndaterera isenga. Babigize baroba ifi nyinshi cyane, isenga zabo zigomba gucika. Bakura bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza ubwato bwombi bwagomba kwibira, ariko Simoni Petero abibonye yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati, bahondi mwami, kuko ndi umunyabyaha. Kuko atangaye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi baroze. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo nabo baratangara bafatanije na Simoni. Yesu abwira Simoni ati, ntaco utinya, kuva ubu uzoroba abantu. Bahejeje gushikana ubwato bwabo ku nkombe, basiga byose baramukurikira. Yesu nahabwa icyubahiro. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Nza kuvugana nawe ijambo rimwe, uyifate muri kino giteramo cyiza cyane
Imana yateguye ngo dushime kw'Imana yatumajije umwaka kandi tukaba twinjiye mu mwaka mushasha. Yesu nashimwe cyane. Imana yagukoreye ibikomeye ubinezererwe cyane. Hariho benshi barengana, hariho benshi bahuye n'ibibazo, mugabo Imana yarakurinze ikugejeje kuri uno munsi. Mwami Yesu nahabituwa. Amen. Tuza kuvuga rero ijambo rimwe rivuga ngo kumenya ko Yesu ashitse mu bugingo bwawe cyangwa mu buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Aca gushoborera ibyo abantu badashobora. Yesu nashimwe cyane. Umva ijambo ni kumenya. Nagomba kumenya iryo jambo, kumenya Yesu Kristo, ko iyo ageze mu bugingo bwawe agushoborera ibyo udashobora, ibyo abantu batogushoborera. Yesu nashimwe cyane. Iryo jambo uno munsi Yesu agushoborera ibitari gushobora. Haleluya. Mwami Yesu abigushoborera. Iryo jambo tuza guhagararako kandi twamaze kumva amajambo meza cyane. Ijambo twumvise ubwa mbere abaje mu nyuma wavuze ubutumwa byabaye ijambo ryiza rivuga kuzigama ingabire, atwereka akamaro k'ingabire, icyo Imana yagusizemo, icyo Imana yakuvuzeko, niwagicunga neza, niwabandanya ugahagarara neza. Yesu adufashe cyane. Imana izoshitsa icyo yavuze ku buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Ariko nukuraba neza, nutahagarara neza, umere nka Yosefu twumvise. Yosefu ageze kwa Potifa, haraje ibintu bigomba kumubuza kwinjira mu masezerano. Muka Potifa aramurondera kugira ngo amubuze kwinjira mu masezerano. Ariko ngo Yosefu, haleluya, arahagararanisha byatumye yinjira mu masezerano. Yesu nahabwa icyubahiro. Nawe Imana iguhe kunesha ibyo bigomba gukura mu mugisha mu byo Imana yaguteguriye. Ibyo ijambo twumvise ubwa mbere tugomba kuzegeranya byose. Bwa kabiri umukozi w'Imana agiye kuvuga, twigishe ku ijambo ryiza cyane ryo gushima, gutazira Imana. Yesu nashimwe cyane. N'amajambo akomeye cyane. Nta kintu gikwiye kutubuza gushima Imana. Naciye nibuka umwanditsi umwe w'umunyamerikakazi yitwa Marlene, abashobora kuba barasoma igitabo ciwe, mu gitabo yise inyishu y'amasengesho. Yavuze ngo iyo umuntu atazira Imana agashima Imana muri byose, ngo Imana ikiseruka ikamwishurira inyishu, ikamuha inyishu y'ibyo atatahura, y'ibyo atamenya. Yesu nashimwe cyane. Iyo rero umuntu atazira Imana agashima Imana, bituma Imana imuzanira inyishu y'ibyo yabona ngo ntibishoboka. Yesu nashimwe cyane. Usomye mu gitabo cya Daniyeli bamubwiye ngo Daniyeli, umwami yamaze gusinya ko wewe uterwa mu bwobo w'intambwe. Bibiliya ivuga ngo Daniyeli yaciye abandanya gupfukama, abandanya gushima Imana. Ntabwo yidodomvye, ntabwo yavuze ngo ibi bintu n'ibiki, ngo kubera ikigamana uvyemeye. Daniyeli ngo yabandanije gupfukama, abandanya gushima, abandanya kunezererwa Imana. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo Daniyeli bamujanye kumutera mu bwobo bw'intambwe. Haleluya. Yaraye mu ntambwe ntizamurya kuko yabandanije gushima Imana. Yesu nahabwa icyubahiro. Twigire muri ijambo kandi tugiye mu ntangamarara. Dusomye hano muri kino gitabo cy'ubutumwa bwiza bwo bwanditswe na Luka. Aya majambo meza cyane, amajambo aryoshe. Dusomyemo aho Yesu yakoze igitangaza cyabereye ku kiyaga cyitwa Genesaret. Icyo kiyaga cya Genesaret gifise amazina atatu. Abenshi hari igihe bibaza aho bavuze Genesaret ngo ni ikiyaga kimwe, bano ni ikiyaga kimwe, cyangwa bavuga Tiberia ukamengo ni kindi, cyangwa bavuga ikiyaga cy'Galilaya ukamengo ni kindi. Oya, ni ikiyaga kimwe. Ni nacyo kiyaga Yesu yakoreyemo cyane. Ndategwa iteka kenshi Imana ikangirira ubuntu, kuko n'Imana igira ubuntu ashobora gutembera muri icyo gihugu cya Isirayeli.
rero twagira ubuntu bwo gushika kuri iki kiyaga Yesu yakoreyemo ibi bikorwa. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero aha hantu hiki Genesarete nico kiyaga nyene kimwe cyitwa Tiberia, iki kiyaga cy'Igalilaya niho ibi bintu byabereye. Twumvise ko bariko bararoba, Petero n'abandi bene Zebedayo bari kumwe bariko bararoba, kandi Petero yaba iruhande y'ico kiyaga cy'Igalilaya. Iyo tugize ubu amahirwe yo kujayo, bakunda kutwereka inzu Petero yabamwo, bakatwereka ko yahaye indaro Yesu. Yesu nashimwe cyane, kuko Yesu yaciye akorera cyane kwa Petero. Ibintu twizeye ni iby'ukuri. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Hanyuma rero ndikwira ijambo rivuga ngo Yesu ashitse agushoborera ibyo utari gushobora, ibyo abantu batoshobora, ibyo ubumenyi bwawe butoshobora, ibyo abakunzi bawe batoshobora, ibyo mama atoshobora, ibyo papa atoshobora, ibyo diplome yawe bidashoboye, Yesu arabigushoborera mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Haleluya. Muri kino gikorane n'ubwiza bw'Imana hato. Amen. Naniwe senga imbere y'Imana, hanyuma rero fatakanya yo kuruhuka, nzambona abantu bariko barakira mu gikorane, mbona abantu Imana agiriye neza, mbona abantu bariko barashinga intahe. Ndega Mana, ni muri kino gikorane ngiyemo, umwami abishure mu izina rya Yesu. Amen. Murongo intahe muri kino gikorane mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma mwesheje chanakira telefone y'umuntu yari mu wimuranze. Iyo telefone yangoye, ariko wakira telefone iryoshe. Arantelefona, arambwira ngo mukozi w'Imana, ni wowe uhora uvuga ubutumwa kuri radio. Ndegone ati jewe ngo musengere. Numvise ko bwose umwaka utohera utansengeye. Numvise ikibazo nyabaki ngo ndagwaye, maze igihe kirekire ndibwa mu nda. Yesu ashimwe cyane. Ndaribwa mu nda, ndagowe, ndarushe, ndabaraye. Nanje nari mu bihe byiza mvuye mu masengesho. Yesu nashimwe cyane. Ndanamubwira nti ndanamusengera ku telefone vraiment. Haleluya. Amen. Yesu ashatanya kwa kwishura. Yesu nashimwe cyane. Après 15 minutes ntegereje gusenga, numva asuye gutora telefone. Ati mukozi w'Imana, birase ko nihangana kuko Yesu akoreye igitangaza. Haleluya. Abenga birase ko nihangana, none bombe namubwire nashaka mfatana wa telefone. Nisubira mubwire atumva nari maze igihe naragiye kwa muganga biranka, nibwa aduhereje gusenga. Weje gusenga numva ntanguye kuzungurirwa, numva ntanguye gukorora, ndakorora cyane, hanyuma ndavomisa, nzanumva bwa buribwe bwose burahagaze. Amen. Mwami Yesu natere bicu. Amen. Mwami Yesu natere bicu. Amen. Naona urabi Yesu. Imani guheza niyo nayo yatendeke. Yo nayo numvise ndyoheye. Yesu arashobora gukora igitangaza ku buzima bwawe. Wizera aragushobora ibidashoboka. Yo wambwira ati nari ndushe, nari mbabaye, ariko Yesu n'umunyarukundo. Namubaza mbega usanzwe uri Mukristo? Atoyaye nari umunyabyaha. Yesu akubashe cyane. Naho uri umunyabyaha Yesu aragutabara. Waje muri iki gikorane, mwami Yesu agutabare. Namubaza nti wari umunyabyaha? Arambwira n'ukuntu bimeze, hanyuma namusengera, ndabaza idini yasengeramo, namubwira ishengero riri hafi yawe n'ijyana. Ashobora ishengero rya Pentekote, nimurange n'amariba rwaje hafi yo kwimusikira. Ni uzoca uzinduka ejo ugende mu rusengero. Yesu nashimwe cyane. Wegera abakozi b'Imana bagufashe, kuko Imana igukoreye igitangaza. Yesu aragukunda naho uri umunyabyaha. Agomba gusa ko wemera agushoborere ibyo wowe udashoboye. Amen, amen, amen. Erega hariho ibyaha byase kuhera muri wewe, zananiranye, byase ko wihana, uguma ubisengana, ubimaranye imyaka, birashoboka rero umwaka uhetse, impwemu mbi iguteza icyaha ikintu kiri muri wewe, ariko ndagutangarije kuri uno mugoroba umwami Yesu akubohora. Amen. Umwami Yesu akubohora. Amen. Iyo mpwemu mbi ikuvemo mu izina rya Yesu. Amen. Icyo cyaha cyase guhera gihere mu izina rya Yesu. Amen. Adushishika. Yesu rero. Yesu mwana w'Imana. Yesu munyarukundo. Yesu umunyembabazi. Aragukunda cyane. Haleluya. Umumenye. Ajya abantu bagira ingorane zo kutamenya ko Yesu ashoboye.
ko Yesu abishobora, ko yogushoborera ibyo udashoboye n'ubwenge bwawe. Iza abaganga bavuye ngo ntibishoboka, ndabikubwiye mu izina rya Yesu birashoboka. Haleluya, haleluya. Yesu rero acaraza ku kiyaga cy'i Genesareti, asanga Petero na bene Zebedayo baraye bararondera agafi, barahebura, barabura n'akantu na gato, barabura n'igikere coza mu nsenga zabo, bararuma. Iyo byase n'ibyatsi biri ku isi. Ndagukunda Yesu n'umwami, mukiza amaboko dupepeye umwami wa Yesu Kristo, umwami w'abahezegeje. Yesu re acaramanuka, ndabona ariko aramanuka aho ku kiyaga cya Genesareti. Petero n'abagenzi biwe ibinywango bari bakesheje ijoro, bari barushe, bari bamaze igihe kirekire, babaye ijoro ryakeye bariga n'imibu. Yesu adufashe cyane. Imbeho yo mu kiyaga yabishe, barabura akantu na gato, ariko Yesu arazi zadushikiye. Yesu arabizi mama, Yesu arabizi. Ndakubwiye mu izina rya Yesu. Yesu arabizi, arazi ibibazo biri kuracamo, arazi amagerageza biri kuracamo. Ndagufite inkuru nziza, Yesu aragushoboreye ibyo udashoboye. Yesu arabishoboye. Acaraza Yesu, namubona ariko aramanuka agenda ku kiyaga cy'i Genesareti, acaramanuka. Uno munsi akuma atuziye mu buzima bwawe. Ndagomba yasuze kumubona muhiri wawe, uze kumubona mu rugo rwawe, uze kumubona mu rudandazo rwawe, uze kumubona muri za bindi hasi. Yesu arazi. Umva bene ngomba kubabwira mu mbegi Yesu. Ndamukunda Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ndamukunda Yesu kuko Yesu mukunze ariko byose Yesu nashimwe. Icyubahiro n'ubutunzi munezero amahoro yuzuye nta hangara atari muri Kristo Yesu. Yesu adufashe cyane. Ingorane yo kutamenya Yesu. Hari abantu bajyanye mu madini bataramenya Yesu. Umuntu umwe reka kwiga kahetse nafashije, yari umunyabwenge, yari yarize kaminuza kandi yari yiyundi n'inkuru iri kurya abantu. Aheza muri agronomy, ari engineer agronomy, kandi yari yakuye mu idini arimenyereye. Mutabo iwabo baramubwira batumva, naho ugiye kuri kaminuza umviriza sha, uzugumana agaheko, uzukura igiheko, uzozagikura, hanyuma uzozashambarirako rimwe aho yaraciga. Ahejeje amashure, murabizi mu myaka irenganye iheze, abanyeshuri bahejeje kaminuza ari mu engineer agronome, yaheza jipe murindiriye subu akazi kagowe kuronka. Baca baronka akazi kagoranye, acaronka akazi muri ONG nziza, ahantu yakora akazi keza. Abazera bacaramubwira tumva rero ko ugeze ku rwo rwego rero, ubuhoye igiheko tuguhaye ugishyire mu ipataro kizeyo, umunsi covayo uzoturara upfuye, abantu bazokurora ko wasirimutse. Yesu adufashe cyane. Acarafata igiheko di kumenya Yesu. Bene data agushoborera ibidashoboka. Yesu nashimwe. Ibyo abantu babona ko bidashoboka, hano baca yambara igiheko. Ndababaza ko warize ukambara igiheko. Waraciye ku ntebe y'ishuri vrema, shetani ni mubaya sana. Arakora ku bwenge bwose, y'amasirabisi washize mu mutwe yose, bize byose akabikura, akabifuta, agashirayo ikigegene cy'igiti. Leta bifashe cyane. Turagomba nanezerwe n'urwaruka, turafise ingabo. Yesu ashimwe cyane. Igihugu cyacu ejo igihugu kizatugeze neza cyane. Abantu nka mwebwe Imana ibashize hejuru, izo biryoshe cyane. Yesu nashimwe. Hano uwo muntu rero kubera naho yari mu idini, abantu bajyanye mu madini kandi uhisha jewe, abantu bajyanye mu idini ugasanga baracasambana, ugasanga baraciba vrema, ugasanga n'imborema zindegeza mu ishengero, ugasanga n'abantu bagikora ibyaha bisesema. Umva umwami Yesu akuhore kuno mugoroba. Basi uwo mugabo yarajejwe ibintu bikomeye, akaca mu nama. Mugabo yaragowe, yararushe, akaca mu manama.
ariko aratanga ibyizigwa. Urabona iyo wambaye igihe kinini iyo mpuzu y'umusore wambaye ati kugerageze kuyikura naho uzokoga mu maso ku maguru ukabitahinda ntuzukoreko umunsi wayikoze ko uzora upfuye aguma munsi y'ubwo butegetsi bw'abadayimoni, aguma munsi y'ubwo burahada umuntu arezuko. Yesu adufashe cyane acize ibintazi erega biraba. Yesu adufashe cyane. Wa mungara aratabaje mu twadukoko murabizi iyo umuntu atoga neza twadukoko ari udukoko tujyanye turahava twinshi yo ntahe yarafashije. Reka namwe Yesu ababohore mu izina rya Yesu. Hanyuma rero twadukoko tumaze kumurya yatanga iciba cyangwa asobanura ibyo yize n'ubumenyi bwinshi. Twadukoko natwe tugutinya urafise enjenyola tukaca tumurya Yumigisha wacu ntabwo tubwenge kwema. Ari n'ingora. Ari n'ikibazo. Ari n'ingora. Yesu adufashe cyane. Amen. Yo araruha. Yaragowe cyane. Ndakuzaniye kuruziza Yesu arabohora abantu. Amen. Bantu bakitegereza usurema. Ya wande. Umunsi umwe urango ngazayashisha bonako. Yesu nashimwe cyane. Ya. Umunsi umwe rero aragenda hafi y'urusengero. Urusengero ariko aravuga ubutumwa nk'uko bariko barabwiriza Kristo Yesu, bavuga ko Yesu atabara, ko Yesu akiza n'abagwaye, ko Yesu ababohora, ko Yesu anesha imbaraga z'abarozi. Arumva izo nkuru. Haleluya, wizere kuri za Yesu Kristo. Amen. Hanyuma acaregera ku rusengero. Yegereye ku rusengero yumva ayo majambo aryoshye atarinjira. Yinjiye asanga ubutumwa buriko buravuga. Hageze ko hava bahamagara. Arumva ko Yesu akomeye, ko Yesu abisubasha. Acisha none bashuye Yesu bre. Jeyo tabara zino bino tuno dukoko ko tunyishe kwe. Ntabwo y'ubwenge no kuba uhora. Yesu ashimwe cyane. Ijwe turakura y'ubumenyi mugabo ubwenge nyabwo kuba Imana. Yesu nashimwe cyane. Ariko nateseka sana. Yararushe cyane. Yarababaye. Hanyuma rero aho ubutumwa buheze ukazimana bwatumviriza umuntu yumva cyane ko Yesu amugirira neza, munagane ko Yesu amutabara. Naze hano acaragenda arapfukama. Afukamye arabati Yesu ndatuntabare jewe mubona kino cyago gikize nahagara imbere y'abantu ntaribwa ninda Mana no gushima. Nawe Yesu yabibonye. Yesu nashimwe cyane. Erega Yesu yabibonye ko waje hano aragomba kugirira neza, aragomba kugutabara, aragukunda niyo mpamvu waje kurana imbere y'Imana. Hanyuma rero ahejeje ataraka kugenda cyangwa kuraba pastor ashikira umukozi w'Imana jewe numvise muvuga ko Yesu atabara, numvise muvuga ko Yesu akiza, jewe ndafise ingorane. Asasa mwakira mu biro amaze kumwakira ati bimeze gutati jewe aha kisi ingorane. Abavyeyi banje bambwiye bati iyi mpuzu yo munsi nambara ndayishiremo igiheko kandi sinzoyikure. Barambara ukazoyikura ubwayo tubabuhetse. Ati mbaye muri ubu buzima rero Yesu nduze pastor ati yo tihumura Yesu aratabara, Yesu arakiza, Yesu arakura imbaraga z'abarozi. Haleluya. Ataruka ati umviriza rero ngomba kuja muri dushe kura atuyage kare no njampa ate numfa uzabaho. Amen. Atamujana muri dushe atinga ngo wikure. Yesu nashimwe cyane. Atatuma kwibuka kumuzana iyi bimeze neza. Aroga nihinduka nyuma hata kumara iminsi utose n'amagogo cyane. N'amagogo rero kumara iminsi ugenda bitaha n'amagogo azugurina n'amagogo. Ahandi abuzuma zisasambana abuzuma iminsi agenda ko itaha yabuze umuntu amaze iminsi imporerwa ubwo n'ubuhe. Yesu araguhamagaye kuno munsi. Yesu arashimwe cyane. No munsi Yesu aragutabara. Maze wa muntu atayumbara ruhutse atavuga ati genda ujyana none ahasigara avuye teka numva. Haleluya. Aragenda arajyama tekomere tuzakuraba
yikangwe akuye akiyumviriza ko atarapfa akumva ariko Yesu nashimwe yakasura akajyana kigenda cyane amaze yumva ko turabize ariko batidiho waje pastor nawe asaziruka mu gatondo adodora ati hewe tutiya mbega uriyo ati niho ndacariho atuzaraho Yesu nashimwe acarabaho acaratabarwa n'ubu aracariho Yesu nahabwa icyubahiro Yesu arabohora amen kumenya rero ko Yesu ashitse agushobora ibyo udashobora wewe ubwenge bwawe n'inkomezi zawe Petero rero bari bararenga bararobadi mu kiyaga kira icyo kiyaga cya Genesareti ni ikiyaga kinini sigito ni ikiyaga cyagutse kandi kirimo amazi menshi ariko kandi amazi aroroshe abiga bibiliya ariko bavuga ko nagenda agerageza kuyakorako n'amazi ameze neza cyane Yesu ashimwe cyane hanyuma rero Petero arara kwijoro arabura bazinduka mu gatondo kozisenga byasigura babuze akantu na kamwe ibyizigiro byaheze burakeye umura Yesu n'umwanzi haleluya ndababona bari koroza isenga nami Yesu acaramanuka ndabwabwiza bwiwe ndabona Yesu n'umutsa kubera itangaza akuhuriro bimbaranye n'isi shita ayo mageragezwa nabo Yesu yakuraho kayapendagaza umuntu akitegereje Yesu nashimwe cyane hanyuma Yesu ashitse Petero arabona ko babuze kandi Yesu yari abibonye abihishuriwe reka Yesu yabibonye niyo mpamvu yakuzanye hano Yesu nashimwe hanyuma rero Yesu atarabwira kumviriza Petero igize ubwato hariya mwigero igize ubwato hirya y'ikiyaga gato hagati y'abantu bose barambanda bambutse kuvuga ubutumwa ati hize ubwo bwato bwawe ndabukorere narakunze Petero cyane Petero naho yari ashonje naho yari amugisha gushira abo yasize muhira naho yari amuze n'agasina kamwe ntiyase gukora ntiyase kumvisha Yesu amubwiye ataramutiza ubwato haleluya uze wemere gukorera Yesu naho uzoburi mu mageragezwa uzubandane usenga Imana ugoroke naho uzoburi mu bihe bigoye Imana izogutabara usanga ko Yesu Petero aremera ati naho nshonje vraiment naho ibi yarayiranje ndashinaruza umugabo iyi mugabo ndabona adasanzwe reka ndamuha ubwato Yesu nawe yasa neza cyane yari yuzuye ubwiza yari yuzuye kugororoka aramuharagura mu bwato ahagara mu bwato Yesu aravuga ubutumwa aravuga ijambo ry'Imana Yesu akeneye kubanza kumuha ubuzima bwawe Yesu nashimwe cyane abanza kure ibyo bintu byose bitubaha Imana abanza ari kure hanyuma ubone ibitangaza ubone Imana igukoreramo ubone Imana igutabara amen Petero ariko araravyo Yesu ariko aravuga ubutumwa Petero arikoherwa yumva n'amajambo meza yumva n'amajambo amufasha Petero aranezerwa ahejeje kwigisha Yesu amaze kuvuga ubutumwa bwiza kuko Yesu agomba ko abantu bazaza kumvira ubutumwa abantu baza kwihana abantu baza kuva mu byaha hari abantu babesha abantu uzoroha umugisha wawe nta mugisha w'umunyazaha Yesu adufashe cyane naho ugendera muri za kipe zikomakomeye naho ugura ibintu byinshi cyane uri umunyazaha zero atufise kubusu uzopfa Yesu adufashe cyane Yesu ampamagaye yabanje kunyereka imanga ndende cyane anyereka abanyazaha aranyereka tehebeke babandi batubaha Imana babandi basambana bamwe bica abandi bamwe buzuye inzigo bamwe buzuye amacakubiri bamwe buzuye ubusambanyi babandi buzuye ibibi ndakwereke iyo bazoca Yesu we muri uwo muhamagaro acagira ukuboko mbona imanga niniya ndabona abagore bamengo nabubahwa abakobwa bamengo nabubahwa bamwe biyambya amanini bigiye uko bagomba mbona bariko baramanuka mu manga iteye ubwoba Yesu ataranga turabona bajya abantu iyo bariko baraja acagira ukundi kuboko agiruka uko mubano mu ruhande rw'iburyo agize ukuboko ko wenda nakwereke abagororotsi iyo bazoca haleluya abagororotsi nzambona Mana yanjye yo mwituru ni heza
leta. Yesu nashimwe cyane. Ko ibarabara sarangana. Yo mbona jardin mana yanjye. Aha kwisa abantu bubaka ibintu byiza. Mugabo nta jardin nigeze mbona. N'amazu uko nabonye nigeze mbona hamwisi. Yesu adufashe cyane. Nigeze kuja mu bihugu hiyo hanze. Ngeze muri Turki. Ababaze kujaona ndabona kitu cy'indege. Ni shasha bunguruye vuba. Mbona mingo ndabaze aba bantu na engineer bacu cyangwa n'Imana yacubatse. Imana yaje kuza kubibeho kwe ibintu ni. Ari abantu bakiri byinshi. Yesu adufashe cyane. Hanyuma ndabaze aba n'aba engineer Imana yakoresheje bakakora ibintu no icyo gihe Yesu anyeretse. Mbona yubaje. Mbona yo jardin. Tumva kamoto. Acha Yesu arama abagororotsi. Abizeye ahariho bazoja. Cyangwa mwigayareko hagabakiraze n'igihugu mbwira abantu n'abanyabyaha mwe uragowe nimwihane Yesu agiye kuza. Yesu adufashe cyane. Umva ntacyo utagira Yesu mu buzima bwawe. You have nothing. Uri zero. Ntacyo ugira. Reka da iki gikoti cy'umubiri kica abantu. Sena uruambelope rw'umubiri ruhauga ngo sambana ruhauga ngo niwica abandi ngo nugunge mugeza urukagisha y'urukoti mukanye sase iyi brain Imana yadusizemo iyi hagaze. Ewe barakwibutsa kubisana itaje. Yesu adufashe cyane. Iyi brain y'Imana iyi brain ihagaze. Ya na madamu mwakunda Yesu mudamu dukundana niza cyane bro niko namuzanye niza bo brema kandi ntabujya muri no brema kuko jewe ndamukunda nawe nyine babizi. Yesu nashimwe. Haleluya. Hanyuma nagofaga na madamu dukundana rafiki yako umugabo wagukunda iyi bwemi hagaze avuga ngo timurutane mu nzu yacu. Umva avuga ngo ntimuruzane hano murabe hano murangurure urondere muri wa karere ageze muri wa karere bakabura bombe ati nimukizane hano mbandanya muhiga. Yesu adufashe. Hanyuma bakibaruka kuri pesereza bagacosha muri Afriwa. Hanyuma umunsi wa nyuma baraza bakarira Yoro bagenda kumana yiga. Reba ukazona abantu iyi abanyabyaha bakwaliza Yesu abana. Kumana zembi afika. Ukazona abagori banikura ibishasira. Umusore ukawa wamubyuti umumadamu utitaho nakuza. Hajayo. Kweli uhenwa nicho ni envelope kagutuma usamba na Fred kigatumuhera madamu wao kigatuma umukobwa yanda yiyonona Fred ko umusore wa Fred. Yesu adufashe mwana kuohore kino gitondo n'umukoro ino joro ibijo byo gutabara. Iyi mpemu yacu nitugira abanyacuma kino. Iyi mpemu yacu nituma abantu badukunda. Nagi mutaguhenda ari gukobwa bahenda Samuru tomate bigo. Amaso yawe yo ni inyana. Bodi so bigo ni kaka. Samuru tomate bigo. Umva baraguhenda. Ikambero cyane mu mago imisi yanje iriho. Ngihema. Impemu yanje ikoreramo. Ubwo mutuma zana abantu kuri Yesu. Ubwo mutuma bohoza abantu nabazane mu bugingo. Amen. Isi yanje yo kuba. Ndabona abantu banze bitabara. Ndabona abantu banze bitabara. Abantu bagira babohoke mu izina rya Yesu. Amen amen. Haleluya haleluya haleluya. Kubera igikora. Kubera n'uyu mubiri. Kubera kandi umwe yakunda kugira amanyamatara. Amatuja guhamba ku mpanga sange bayo nenda munsi. Niba yiwe tukamba hafi yaho. Nzabona abantu bayicaye ko nawe
wije mu rugo rwiwe yamuhera kurwara agahera kwa wambaye dabo akaba imodoka bagende wajurimo yumvise itagera Mercedes na Jeep nziza yemera kukugura mu bije muri salo yiwe amaze n'abantu ubamura kumukina ma wicaye yo muri sai kubali mu mauka niba murahira rane ko muramu mu mutagari birato murara neko yo yabakanura mari mu gowe umva wa sio ni shato kanura ndikomusa ko hajimana agaciro kigira lesa dufashe amen kwani bishakira dio ani mudama amjabo je nari subwiwe ndakubwiye nari subwiwe ngo numusanze mu biro ngabona nanga ako mama matayi ko sino de kutu ati hano wavuze kwijambo libura nigihe uzofa tokukuza ko urutuke bavuga uragiye sha ati nashini ana amanyama lesa dufashe cyane nashenda ziha umbiriza bene data umwami Yesu Kristo amutabara ko haleluya bona baba kono wandimani bohoye uri no joro banka bohote ruvuye mu byaha abana bise kaminuza uzuye bemu yera bari mu Kristo bashwari igihugu baza mu butumwa bwiza amen ugende siyose mu butumwa bwiza amen Yesu abaheze gutya amen rero yayihebuye nikuri jambo Yesu ashitse agushoborera bitagushoboka izugenge bwari bidashoboka haleluya amen Yesu ashitse abantu basigora ko Yesu tarashika yo mpamvu bisibazo nazo tase mugabo byatse ko muhuza kandi usuzuma usanga hari amakode y'abadayimoni yabashitse ariko yo Yesu ashitse asanga ngo ibyo bintu byose bikavaho umuntu akidegenza Yesu rero ashitse kuri Tiberiya kujaga Genesaret nico Tiberiya nico kigaga kigarira ahashitse abona ko Petero bahangayitse bamuhaye ubwato bamuvugira mu butumwa Yesu agomba kubantu bazagakizwa abantu bazakumva ijambo nizo Yesu akenera bona baza kumva ijambo ry'Imana nibaza kuyinjira muri bo bikabahindura bakamenya Yesu cyari bakamenya ubushobozi bwa Yesu Yesu aratugenera Petero bamuhaye ubwato arabitegereza ati murabantu beza cyane mwampaye ubwato ndavugira mu butumwa ndabonye ibiti bibohotse asavuga Petero ati Petero ubeza rero igize ubwato hariya mwigezi ndabikubwiye igize ubwato hariya uterere urusenge urobe aya majambo yararyoheye cyane Petero ati Yesu vrema ndagukunze wigishije neza cyane kandi turumva ko umunyabubasha urakomeye n'ibyo mugabo ububasha bwawe burafise aho bugarukira Yesu arubake cyane jewe vrema mfise maîtrise mu byo kuroba ndazi kuroba ndi umuhanga akomeye cyane mu byo nize Yesu oya vrema aya masaha uyu murango ninde yofatisha ninde yoronkiye ibikunda Yesu atumviriza Petero haleluya amen ndabikubwiye ndabivuze ni jawe ndabivuze Petero hariya Bibiliya ikigira mu jambo Petero araba agenzi we arati uyu muntu ngo naho bavuga tujoza n'ingorane ari n'ibibazo reka ndababwira hari Yesu zo gukorera haleluya abantu bakatweka Imana kuri Imana kumumenya Yesu hanyuma akatagushobora agashiki wawe ijambo rikomeye cyane reka ndababwira undi muntu ari byabaye ahantu gisagara nuko ntamuvuga izina mu tamu mumenye yari umusore umuntu wari yirabura cyane basha umunyafurika akwije amakuru aho hanyuma bariko barakora mu rusengero rumwe ari Bujumbura iyo ntaje madayiba twatuze n'utubuye tukamenyana hanyuma yari yaramenye Yesu ubushobozi bwiwe ububasha bwiwe bariko barakora mu rusengero bakoropa hari mu muzungu missionnaire yari yaje mu mwiteme
bariko barakoropa hanyuma abakobwa baramutwenga wewe no kuvuga ngo wewe urasenga urizeye Yesu bwira Yesu aguhe udamuzungukazi data wanje ndari kudamuzungukazi yo kwemera uyo muhungu ijambo ricariranze ati timanye umwana wayo Hallelujah. Wamuzungukazi atarabata ngo batweziki ko bajya bakira twingwara bya Mungu bamutwenga umwe aramusobanura mu cyongereza kugira ngo bamubwiye ngo hamasenga cyane akaba yisonzesha ngo Yesu aramukunda ashinga intahe bamubwiye ngo ko Yesu yamukunda ngo namuhewewe ngo hanyuma akavuga ngo none itimanye Yesu ikamutanga ku bwanjye yobura kungabira byose muri guta umuzungukazi yomuma Yesu umuzungukazi nibyabaye n'ukuri ukuri achana tohe yo atingo tubane munda atayirobe Yesu n'ahagicho hiro amen Yesu Kristo ashizima akukora ibitasoba gukora n'abantu batogushobora urukundo rutaroheraho sindababesha ni urukundo bamaze kubana munsi jewe twahuye muri Besere baba mu Bwongereza duhura muri Besere muri Saheze azita kabejeke kakashuku kuyesa ndubana nawe aduga bitabure muri Kongo nwa yaba nwa kugira abanyana cyane neza dufashe cyangwa namukije umva Bwongereza Yesu yarangiriye neza cyane Yesu nashimwe cyane Bwongereza aracira mu izina rya Yesu kubera amenye Yesu Amen, amen, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Bene data muri kabiri kaminuza. Ngoma ndababwira ngo mubandanye Yesu Kristo mu buzima. Ale mu buzima bwa. Ibazotuma mucimbere. Ibazotuma mugira ikimazi mu gihugu. Ibazotuma mugira ikimazi mu miryango yawe. Yesu Kristo agume muri mwe. Amen. Yesu amubya Petero. Atitera. Hallelujah. Amen. Yo. Yesu ni mwiza. Petero. Wikambiriza amasiyansi ibintu bize by'amazi bakunda umwami Yesu Yesu ni mwiza cyane Yesu Kristo byose ashabibiza na zero akakwereka ko 0 fois 0 égale 0 atufise ntabise jewe utafise jewe Yesu nashimye cyane atakutereka kwigisha uri kurambiriza wize amategeko y'amazi mategeko ingene baroba atumviza ayo mategeko jewe Yesu ndayanenge haleluya ayo mategeko ndayanenge Yesu ararengeye ibyo bibona bituhishije ararengeye ibyo bakubwiye ararengeye ibyo doktora yakubwiye Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Imana itwara abantu muri cyo gikora abantu bari barwaye indwara ziremereye umwami Yesu azibakorera mu izina rya abatware mu izina rya Yesu abakwiriye kubagwa mu izina rya Yesu Kristo amuhindurira amateka mu izina rya Yesu amen abantu batwara uruhagose baza gusenga Imana mu kurangiza kandi ishimana bazakora Petero ariyubira araragana bagenzi akivuga muri mugabo amajambo yo kuvuga Petero wakumbi yigisha ko ufise ubushobozi ntakuzi kubera ata Yesu Petero akenge kagaruke uve hano wihanye mu izina rya Yesu akenge kagaruke umenye ko Yesu ashoboye byose haleluya akenge kagaruka ataravuga brema atabijambo ati Yesu kubera ubifute wewe kubijambo ryawe muyandi majambo muvyo yize ahandi ko abadoktori benshi cyane abanyabwenge benshi cyane Yesu ashimwe cyane ati muvyo nize bizashoboka bizakunda amen
sinzi ko yoba yaributse ingene Imana yakoze igitangaza kwa Sara maze imyaka 90 abaganga bavuga bati bikunda kuzobyara wewe c'est fini ubwo Imana igakora igitangaza Sara akazaha. Yesu nashimye cyane. Sinzi ko yatibutse kuko dahita haye imisoro ryake. Sinzi ko yatibutse asabwa ngo kubw'ijambo rya amen 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 amen. Uturabia icyo kibazo cyawe kubw'ijambo rya Yesu, kubw'ijambo rya Yesu wangwara mvango. Amen amen amen. Ariko kubw'ijambo rya ndateye usenga mugabo ndabikoze Yesu kubw'ijambo rya. Oh Yesu turaneze kabonye Petero yumviye ijambo ryiwe ubabere data ndagusabye kwihagarara nako data abantu bari muri kaminuza atano kwa cyatema uko mama oya kare sasuko tunganye mubingo Yesu adufashe cyane Petero akumva Yesu naho umutwe wanjye ntabinjira neza kubera ijambo ryawe, kuba ijambo ryawe ndatereye urusenge. Amen amen amen. Oh harabantu Yesu agirire neza muri twe. Oh ataragenda mitega tambo arasuka mu bwato bene ziretayo bariko baramurabati ekibaza ko Petero yacanganyije bigagiye kugira ibiki aya masaha birakunda hari umuntu arabakura ngo yizeye kugira ngo Yesu adufashe cyane kandi yitse kuyoba ko twakatwemera kandi abatwongora none ati iyo Yesu atuse umvira Yesu nashimwe cyane atarapere rusenga ya Petero apere rusenga kumbe Yesu yabwiye ifitoza mwese mukusanyira Imani watarahamba cyane. Hallelujah. Abahinga bavuga ngo kubicuye. Umva reka tukubwira. Yesu nashimwe cyane. Akweze yumva ibishira nyagata. Yumva yumva. Urise umwami Yesu Kristo gushora kitari gushobora abantu bazotangara bizakorera Yesu. Abantu bazotangara bazotangara batimbaga utageze gute urya gashiye hehe umunsi umwe Yesu yakorera igitangaza akera aho nakora barashima bandonderera buruse mu Bwongereza bati twagira focus muri Daystar muri Nairobi rahasi hanyuma reka nashimye yana biyomana cyangwa mushake mukwe toma kuri Yesu. Yesu nashimye cyane. Kamere nuko tari arazi nakora. Hanyuma rero Yesu akora igitangaza umuntu yabiyasabiye gusenga Imana yakora ibitangaza akakwemerera bakajya scholarship bakakurihira uca wigira mu biro formation muri Daystar. Ndavuka amanegesi none ko ariwe yashimye hama kanya akandukira ama formulaire ayutsa hanyuma Yesu Kristo yabikora. Hallelujah. Zanuka ngo inama yakoranye muri waka mu Bwongereza muri Christian International batwara ngo tramwemerera abayadini kugira ngo formation muri Daystar Nairobi. Nanjye kaduka mbere muri inde. Yesu nashimwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Somo kugira niki nuhinde ngiye hari abantu umuranzi atakigenda nyine Yesu adufashe cyane atakigenda murabizi nisonzeye imbatari ibibazo yamerukaruko hanyuma abona nuhinde abona turageze hajya kuyayikora na Nairobi abona ndakuyeyo abona bafaye formule niko duzuza rero biza tunga bizibino tarayitegereza Tunagira ngo Yesu yagukorera ibi abantu batutangara. Abantu bakati bitagetse gute. Hanyuma ikintu cyabere cyangwa kududuza formule ya polisi. Ataraza wewe karori cyangwa urundi. Ijewe y'ingarusha. Ijewe abona serete d'invitation muri Daystar. Arumigwa dagenze Yesu awurimore. Ibari kozi.
Yesu nashimwe cyane nkandagenda abo muri twari kubona narabwiye shise kuri ariko sinari mbone tapirura kandi no kambere muri sinabega muta mwayibonye ngaho muri meye ejo bundi Yesu cyane naratiku nababwira abantu aburigira muri wani mana bahagara ibi biruka bidayibona agenda ubwambere cyakubitazi kandi hagara kwasi uwambere aragiye uwa kabiri aragiye uwa gatatu aragiye ndatukuda tuga neza haleluya amen 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 nanda ko ibintu bonye uwa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu nabibonye nabyo ndabwiriza ko ndabishoboye izina rya Yesu uwabona yarazina n'abagenda b'ibintu n'ibintu Imana yuguruye Yesu nashimwe cyane nakora kugiki iyo Imana ikoreye abantu bashobora gutanga muntu waje muri iki gikora jewe ndabyumva Imana ishobora gukora igitanga Imana ishobora gukwishyura byari haleluya amen yaya abantu batanga abantu bakwe byagenze gute haleluya babonye Petero akora kugiki bazere dati none ni ikibaya amen baracanga ikigo umwami Yesu akora ibintu bituma abantu bacanganyikirwa amen umwami Yesu akora ibintu wawe ujya gusuzugura abone uricakoreba ugendera mu bwiza bw'Imana atangara amen 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 jewe rero afise byinshi n'ubizi hanyuma abona ndagiye kandi mu bitekerezo na jipe y'isuri ayitegereza wa mu bitu karolita ajasigaye mu bibazo bazosigara mu bibazo amen ukubira gusa Yesu wemere kwihana wemere kugororoka wemere gutandukana n'icyaha nta kintu Imana igomba kuvuga mu byaha kugororoka yakumva kwa Petero kwene ijambo rya Yesu ndasigura ngo areme ijambo rya Yesu areme ibyo Yesu amubwiye haleluya Yesu akakubwira iki wewe kuvuga ngo ihane reka ibyo byaha ubumose n'ibyaha urukizwa mu byose n'amasibation urukizwa ubusomisi ubiro biri bisewose n'ipemumbi zikubwiye uko zigomba urushe Mwami Yesu akubohore mu izina rya Yesu amen Yesu adufashe cyane Petero atakwegi amafi menshi bazeletaye batarabahamagara haleluya akabaha timuze Yesu ari cyakoze amen 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 umba Yesu agica gukorera no munsi hamwe n'abandi zo baduti nimuze Yesu yakoreye nimuze kwa Yesu kandi bazoza badakekera Yesu nashimwe cyane ngira ndagize ariko gatoyi ijambo ry'Imana rivuze ngo Petero arumvira iryoshu rya Yesu isi zishazibanyisha bazeredayo baje ngo baramufasha barakwega ngo ifi bazishaha ku musozi ifi nyinshi Petero ati Yesu uri gitangaza Petero ati Yesu oya niwe utanga ifi ngomba kugumana nawe haleluya haleluya ndagomba ko Yesu agukorera ibitangaza hanyuma uhite kugumanwa utemo kugumana nawe Yesu nashimwe cyane ndikwirikana ngo Yesu ubumenye ashike mu bugingo bwawe agushobora n'itari gushoboka reka dusome ijambo rimwe nzaguhereza ko sineda ariko kandi aho noteza tuzatira Yesu nashimwe cyane tugende ijambo ry'Imana dusoma ijambo makeya ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ndacyari kuri ijambo Yesu kumenya Yesu ko ashitse mu buzima bwawe agushoborera igitari gushoboka Yohana 11 umurongo wa 38 umurongo wa 38 avuga ngo uzingurure Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 11 uyu murongo wa 38 avuga ngo Yesu yongera kugira ikigombagomba mu mutima ashika kumva kandi ryari isenga
yugajwe ikibuye. Yesu aravuga ati nimukureho iryo buye. Marita mushiki uwapfuye aramubwira ati mwami erega ubu aramaze kunuka ko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye ko niwizera ubona ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho ikibuye. Buno Yesu ararangamiza ati data ndagushima ko wanyumvirije. Jewe nari sanzwe nzi ko unyumviriza ubudasiba, ariko ndabivugishijwe n'ishengero rihagaze kugira ngo bizere ko ari wewe wantumye. Amaze kuvuga ibyo asemerera n'ijwi rirenga ati Lazaro wino sohoka. Wari yapfuye arasohoka azingiriye ko impuzu ku maguru no ku maboko n'igitambara gipfutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati nimuhumure umureke agende. Yesu nahabicyubahiro. Akiri iryo jambo bene data. Yesu ashitse agushoboye bitari gushobora wewe. Bagomba ubandanye uramba bya bindi bidashoboka ubu jewe nadoshobora tuba gusenga. Nagomba muri kino gikorane Imana iri gukorere uzoze gushima Imana uhagarutse Imana yambura itangazo. Yesu nashimwe. Aha Yesu yarashitse kwa Marita na Mariya i Betaniya, aho umusaza wabo yitwa Lazaro, kandi yaramukunda cyane. Yaragwaye araremba agera kure. Bibiliya ngo baratuma kuri Yesu aho yari ari mu gikorwa bati Yesu wa muntu ukunda Lazaro ararembye agira apfe, banguka n'ingoga ugira icyo ukoze. Yesu baca amara y'ibisa badanye ibikorwa. Yesu nashimwe cyane. Arindira isaha kugira ngo ni data gutabara, hanyuma ashike bice bihinduka. Yesu haheze iminsi ataragenda i Betaniya. Ndahabona i Betaniya iwabo wa Marita na Mariya. Nababwiye ko nkunda kuja muri Israeli, kandi ntimwumve ngo nayo ni wa mwami Yesu nkorera. Nta mahera ngira mugabo bakangira amafaranga indege kadurira mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Yesu arakora ibintu bitangaje. Bitangaje. Nibuka ubwa mbere ngiye muri Israeli narashitseyo, Imana yarabinyeretse haca imyaka 8 ndota ndiko nagenda muri Yerusalemu, ndiguruka banga bahata ku musozi Moriya, ndabirota hajya ari inzozi Imana gushiramo kandi keneye ko izozishitsa. Yesu nashimwe. Hanyuma igihe ngiye muri Israeli, ubwa mbere umuntu yaje arigisha aho nakora basibye kwa Mariya. Arigisha aravuga Israeli. Numara hakunze ndamushambira madamu wanjye Imana jewe nadugije kwizera uyu mwaka nduhera agiye muri Israeli. Madamu araseka cyane ati amahera yo kujya biri ikibazo uzoja muri Israeli. Navuga nije nizeye dogenda mari minsi hari mu kwezi kwa mbere namubwira iryo jambo. Hageze mu kwezi kwa gatatu, haleluya, Imana izoshitsa ibyo yavuze mu izina rya Yesu. Hageze mu kwezi kwa gatatu, hari abantu bari baje gutembera muri Israeli. Bageze muri rompira ya Yerusalemu, bahagazeho baririye amaferuje. Umwe ngo aravuga ngo hari umugabo ahora tubwira ubutumwa kuri radio yitwa Nungana, hari umuntu wamutse. Haleluya. Uhora hakwibuke mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ataravuga ngo abo bagabo bati umugabo uwo muzana muri iki gihugu yoryoherwa urya mugabo. Ati bebasha hari umuntu wamutse, hari umumama anzi wahi Bujumbura. Ati yo ndamuzi. Atumbiriza rero uzomubwire ko tuzomurihira akaza muri iki gihugu. Uri nandi yari kuri bitanga. Bageze no musanire ngo abantu bimeye kukuriye ntabwo abo bantu Imana bambere mu bisha yeye. Abo bantu bakunda Yesu bagafasha n'abakozi b'Imana. Imana ibahumugisha cyane. Darumva hamwe baranyeje mu masengesho biteze telefone ngo hari abantu bavuze ngo bazokurihira ugende muri Israeli. No ndimwiki subiyabone. Imana ikora ibintu
mwe muzuriya nta ngorane, mwe mufite nta kibazo. Mugabo imaji uzi ko atanga amafaranga yango yitike gushika mu kirundo n'indege buruhu. Ariko umwami wacu ni mwiza cyane. Umva acarambwira ngo ni umva n'abantu bagukunda bavuze ngo bazokurihira ngo wewe uzocuza tukwereka abijejwe hama bigutunganirize uzogende muri Israeli. Naje kumena telefone nari saka telefone gatoyi kamwe kazubiragira gatoyi ndavuga Imana yakoze ibitangaza. Bene data ndabona bambihe bandanye muri pafe barafotora nanjye nkarara amahunya n'umwami wacu ni mwiza cyane mukumve kopre barafotora byose barutu Yesu nzomukorera. Yesu nashimwe. Yo abo bantu b'Imana yamukoresha iyo famiye barafotora tose pasiporo nagenda ngiye kuyitora wamengo nagenda n'ikipe nziza. Yesu nashimwe cyane. Yatuma abashoferi bamujane yaba yakomaze umujane batere pasiporo yiwe amuce mutana kumwabigenda bitunganye byose. Imana irayikora ageze kongera batwamara fego bishyuza amadolari nk'itaha. Haleluya. Ati akana twarishe byose tuzonywa amahoteli zose twarishe akana uzozagurira kandusheri wawe ushatse kumugura muri Israel. Kweli Yesu kavuga kanga fego misi kandi ndagara mamungeze ngo du Kigali tubandanya Nairobi baticha Tirikia haleluya. Tirikia bandanya muri Israeli mbona yeze Israeli ndavuga Imana uri Imana ishyize wabuze. Iyo mpagaze ku musozi wa Yona hageniga none ndarota Imana igukorera mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Kuri wewe ufisi inoti zigitangaza kuja muri Israeli. Yesu adufashe cyane. Kugira afise sana. Abagwiza tunga n'abantu bakomeye twatwaje. Kuko n'abantu bizera bacaye kubiye bari kamera menshi. Adaba igice gitunze. Kandi Yesu akashira muri abo bafite inoti. Igice. Twatunga hariya ku musozi Yesu yakanganiyeko. Ndajoherwa kuko n'umusozi muremure bagiye barawukora neza kugira ngo imiti ikomeshe kutuga ishikaza Yesu yakayanganya. Amakudakuga ko bitegereza ndajoherwa nibaje imyaka 5 izohera ndagarutse muri Israeli. Baca barambwira ngo waje mu bitangaza oya zoza ko bitangaza kutakira. Nawe ngira genda yibabwiye zoza. Haleluya. Ndabasha mwizere Yesu Kristo. Mwizere wa mwana ashoboye. Iza tarabu hazoyiko abana mwizere. Amen. Yoyego muri Israeli ndagaruka ndanumva abandi numva abantu barasubiriye kwehewe mugere tugukunda nyene ko tugomba dusubire tujane muri Israeli. Amen. Amen. Yana kitari tarakwi bacha barangira bohore batarabonera surprise idasanzwe bacha bagiya indege babitanga kumugena indege muri bakababwira bangira muri bya bibanza byiza by'aba high class by'aba VIP bijati imbere murabizi perezida mujanye umugende umubona uwo wicaye inyuma hariya. Jewe rero atinda surprise bangira ibibanza byiza zimbere ninjiye mbona bamigo felicitation siniza ibyo mbona place bampaye indege nicara intebe nicarako babaza kunyereka ati aha rero niba ugomba gusinzira utusongira ubutumwa bizi bagenda basikoresha ingerende utusonga ngaho cyonde muri zira Shangona abana biba zidahari muri nzizi suboye samura banzaniye icyo genda ndajya urabona yiba baguha isa igeze niho baguha bashaka amasaha atane hano mu kirere niba batara jewe rero ndabona mister tungena ndafungura haleluya isi cyangwa imoko
Hallelujah, hallelujah. Yesu aratugira abantu bakomeye. Ngarutse ati no, uraza gutembera mbere twakuriye ucene muri Dubai. Urare Dubai n'ibintu. Yesu nashimwe cyane. Barantendereza hamanaga mu Burundi. Niho nabaza umugabo yambaje ngo mbega zagenze gute. Reka je ibintu byabaye naratanga. Ije nagenze urugendo mana yanyagiye ndarya ngarukandira ibintu zarachanze. Achara twenga abatunzi babatenga neza cyane. Achara twenga mbega sabibuka imani mu kugisha umuntu w'Imana. Imani mugetaga cyane. Acarambira ngo hajya nagombe kukwigisha mu kuzima. Yuko abantu bakorera Imana mwijuru bazokwambara ibitsina. Haleluya. Ati mu ndege nakubona abandi benshi. Ati mugabo we bararabike bakenitse. Ati namwega abakozi b'Imana muri ko barakora Imana neza. Imana izobanezereza mu cyo. Haleluya. Ashari bizobari niyo umuntu wese azoshima Yesu nashimwe cyane. Mugabo ngo ndagomba kwigisha kw'abagororo abantu bari barakora Imana neza bazokwambara ibitsina mu ijuru. Ati cyo gituma ndagomba ko kikakicika. Nabwo yakimara guteza yigije neza. Namarahana ya doze. Tugenda habe dusenga Imana. Yesu wacu numwizigirwa. Iyashitse aragushobora ibitagushobora. Yesu rero agari betanga. Yaje senga nagombe kubateranije Yesu nashimwe cyane. Baba wowe amasaba ayenda yarenze. Ngira narose Yesu nashimwe cyane. Acabashika Betania. Ya ikibazo cyari ikibazo. Abantu bariko bararira. Bavuga ngo uyu muntu yari umukunzi wa Yesu. Yari umukunzi wa Yesu. None yapfuye. Mbere batangira kuvuga batumva. Ati kandi bashikiwe. Baramutumye kwa abantu. Uyo Yesu ntaziwe. Yesu agomba kuza abantu bamaze menshi. Yesu adufashe cyane. Uyo Yesu ngo barakundana data wanje. Ndakumaza ngaha muhiba mu nkoko arya. Hagihoko akabega neza bamuhama n'amavye yose yo ngaha bakanye ubwo nyene abantu bivuga ngo veza ko Yesu yahinduye ni itarize n'imana bazikanyiraga yugezikanya barakwereka barazikanya n'ubu barazikora umuvini Yesu yahinduye abantu bashaka guhinduye inzoga no Yesu abifashe cyane niyo ushitse barakugira ati uyu n'umuvini wabo ni Yesu yahimba bazikanyira ngaho n'amashini ukabasha bagafunga bagashashaga ukagura Yesu nakimwe cyane ati none uyu Yesu kubera ataje hakiri kare ngwashike amutabara umva ndababwira mwene ndaturiha hari abantu bamaze kuvuga byinshi hari abantu bamaze kuvuga ibintu byinshi ariko ndagutangaje Yesu arakuzi kandi isaha yiwe nigera abantu bazotangara maze Yesu aravuga nawe Yesu arabarabonye Yesu arasa bari atiyo Yesu yuba hano nzado bashikaba yapfuye Yesu avuga amajambo make sharati tuziho cyendi kuzuka sinakubwiye nungizera urabona ukuboko kw'Imana Yesu nashimye cyane nizere Yesu mwene data urabona ukuboko kw'Imana kuno mugoroba Yesu araduga ndahabona iwabo n'amata abaraza ndabona baraduga bamuhanda rw'inziwa ko muri Israel barategura imva ibaraza barayitegura bayimba mwibuke bakora ibintu bikomeye cyane jewe muri Israel atangara bizako bana ndahimba n'ubu yahari araza ibisesi kariye 14 nazi haru umana kugenda mukino Yesu ashimwe cyane Yesu arashika ashitse abantu bariko
baridoga bariko baravuga amajambo mabi bava ngo none nawe yataba hari umuntu asenga bakagutwenga bakagusuzugura bakakugaya umviriza komeza uzomubona Yesu agutabara batera byo tandagiza mukanya Yesu ahashitse batangura kuvuga bahino n'ibirabura abandi bajyana inzara batamwemera bahengere rero yamaze gupfa urabashyize ngaho bahaje kumarika erega bariko bameze ariko Yesu ari igihe kibe ko kigera bizapfuye byazuka mu izina rya Yesu tujya duhabe dusenga ndanezerwa Yesu ngo hashitse abarantu bagira ikigumbagumba mu mutima Yesu yababajwe no kubona abantu bariko baravuga nabi abona abantu bamuzuye icyaha abantu bariko barira Lazaro mugabo b'abanyacyaha ehera bimwe na imboreko bengi n'abasambanyi agira ikigumbagumba mu mutima ataba abantu bose bazomenya gute Yesu adufashe cyane Yesu amaze ikigumbagumba mu mutima atarasenga arababwira ngo kura hiyo bamwe batumva bati wowe Yesu kikiriki ukure hibuye umuntu amaze kunuka oya na ibyo ntibikunda ibyo ntibishoboka ntawo kura kwibuye umuntu amaze imisine umwami Yesu wacu n'umwami mwiza cyane n'umwami ahambaye bene data n'umwami ashoboye nta kimunanira na kimwe azaba ngo kura hibuye ndasiba ngo nimugire ukwizera muri kureho haleluya ibyatuye birabaho Yesu ashitse agushoborera ibyo abantu badashobora aca barasenga ngo ndazi usanzwe n'ubwiza ibi ndabikoze kubw'aba bantu kuri iyi mitima iri hano kugira ngo bizere ko ari wowe batumye bihane haleluya mwene data wihane kuno mugoroba Yesu ngo ashamagaraza ewe Lazaro inyama zari zahoze zumvise ijwi rya Yesu zisubira mu buzima iragutangariza inkuru nziza ibyari byapfuye byasubira mu buzima kuri uno mugoroba ibyari byapfuye byasubira mu buzima bw'izina rya Yesu byumvise ijwi rya Yesu amagufa asubira kumera neza abantu bazi n'ubuganga umuntu yapfuye biragoye ingene yosubira kubaho mugabo Yesu arashoboye bene data isi ubuzima buragaruka muri Lazaro cyewe narinjiye muri iyo mbere Lazaro n'ubihari iyi muntu atihari n'ubu barajya kuyiraba bigize amahera menshi cyane abazojaho cyangwa bamaze kujyayo ndazi ko batabuze hano mwarabihoye hari amangazini menshi abantu barinjiza amafaranga n'abatizera Yesu Kristo bahashize amangazini baragurisha n'ababajije mbega none mwe murebera ibyabaye ngaho ibikorwa byakwese hano ko muna mu ndangariza ngaho mukunguka mukaronka amahera menshi murabyizera bati ibyo n'ibisanzwe byarabaye ati muri Isirayeli aha na wewe kuri ngaha wabona igitangaza kandi Imana gukoresha igitangaza ati igitangaza cyane barabizi ko Yesu yazutse ariko Lazaro yazutse Yesu nashimwe cyane barabizi ko Lazaro Yesu yamuzuye kandi baronka amahera menshi mugabo harimo abataramwizera Yesu nashimwe cyane abamwizeye nabo barahari haleluya Yesu yabinjirije amahera menshi muri Israeli bagira amafaranga menshi cyane kubera Yesu Kristo yakoreye ibitangaza baracarya baranywa kubera umusozi Yesu yagendagenzeko aho yaciye hose akoreye ibitangaza Yesu Kristo yabahaye gutunga muri Israeli barosa amahera menshi kubera tourisme abantu bava hirya no hino baje kugendera Israeli kubera ibikorwa Yesu yakoze Yesu acahamagara Lazaro acayumva ijwi rya Yesu wapfuye yumva ijwi rya Yesu acarazuka Bibiliya ngo azuka boshe Yesu atabaho mu buhore mumureka agende Yesu nahabwa icyubahiro maze iminsi mu bihe byose maze iminsi wose ubasha bw'umwijima kuri no mugoroba umwami Yesu akubohora umwami Yesu agutabara umwami Yesu agirire neza hari ikintu gikomeye no guhinduka ugatungana Yesu nashimwe cyane ngirandangize sisoma Malaki 3:15 tabisenima hariho umunsi uhoraho yashinze hazoba itandukaniro ry'abagororotsi n'abanyakire yukorera Imana n'utayikorera yuwihanye ibyaha n'utazihanye hariho amaherezo ewe muntu waje muri kino gikorano ndagomba ngo winjire muri uyu mwaka Yesu Kristo ahindura ubuzima bwawe yinjiye mu byawe amuhinduriye ubuzima
ubuzima bwiza umaze igihe kirekire ubanze ubuvemo hanyuma Yesu Kristo agushire mu bahirwe bazoranga ubwabiriza. Tugira dusenge Imana, tugomba guhamagara umuntu yumva ati ndagomba nanjye ko Yesu ashika mu buzima bwawe, ndagomba ko Yesu agira icyo ankorera, ndagomba ko Yesu atarira bino byaha, ndagomba ko Yesu anyeza, ndagomba ko Yesu atunganye muri uyu mwaka mushasha, ninjire mu buzima bushasha bunezereza Imana. Turaguhaye ikaze mu izina rya Yesu, turaguhaye ikaze mu izina rya Yesu. Aho uhaguke ubanguke wihute, tubanze tugusenge. Yesu Kristo akugirira imbabazi, Yesu abanza guharire akoze ibyaha byawe byose. Wino mu maraso ya Yesu Kristo, wewe umuti ndagomba Yesu angirira imbabazi. Wino kaze cyane, kaze cyane. Tugira tubasenge, tugira tubasenge, tugira tubasabira imbabazi. Kaze cyane bene data, kaze kwihana n'iteka ryawe, kwihana n'inyungu yawe. Kaze mu maraso ya Yesu. Wino Yesu akugirira imbabazi, wino Yesu agutunganya ibintu. Kaze cyane, kaze cyane. Yesu yabantumye ko bene data, wino agushoborere mu mashoboye, wino agutabare data hadaseguye, wino ndaguhaye kaze, kaze cyane mu maraso ya Yesu. Oh haleluya, 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 haleluya. Kaze cyane, kaze cyane. Mwari bahezagire bene data, kaze cyane. Kaze Yesu akugirira imbabazi, kaze Yesu abanza guharira. Wino mu maraso ya Yesu Kristo, wino kwiharira byose, gupfukama n'ibikimasi. Iyo umuntu apfukamye yaturiza ahatiwe.